King syudad ning Mabalacat, libre ing panulo para karing indigents. Akabalen, kapamilataning botika din balen. Ay ning report. Linawin ning Mayor Jel Aquino inyang Miyerkules ing supply ning panulo king Central Pharmacy ning lokal a gobyerno king Severa Barangay Tabon, Mabalacat City. Ingaman wang butika mamiyayang libreng panulo kalupan ning amoxicillin, metoprolol, atorvastatin, losartan, omeprazole, vitamin B complex at salbutamol nebule. Bang manikwa, kailangan mong ipresenta ing reseta, Certificate of Indigency at valid ID ning residente o kaya ning pasyente. Makabuklat yung Central Pharmacy manibat alas 8 ning abak hanggang alas 5 ning gatpanapon manibat Lunes hanggang Biyernes. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tuto, King Balen, Susuyo.